ngamanye amazwi uyilo onikeza amandla afike siyathini afike singenamandla afike singasakwazi ukwenza lutho afike sibone ngathi impilo iyempheleni kunentshumayelo manje kangishumayelisa yona wathi noma impilo yakho kungazi ukuthi iyempheleni kodwa ukhona umoya who is the strength who gives you strength ngesikhathi ungasenamandla usuke ungasadingi lapho abantu abazokuthwala kodwa ufika qathatha afike ngamandla aphelele afike impendulo lezinto ezifuna ukubulala afike angene afike namandla uthi uyavuka ekuseni uvuke unomhlabeleli uvuke nehube enhlizweni uvuke uhlabelela baqaleka abantu ukuthi namhlanje wahlabelela kwenze njani kanti umbonile phakathi nobusuku abantu belele ekudina cela umakhelwane wakho uyangidina uJehova uyangidina uJehova uyangidina uJehova uyangidina ithi baby he is a standby uyamazi umuntu e-standby ukuthi umuntu onjani umuntu ongalikiwe i-assignment akuyona iduty yakhe kodwa makwenzeka kwenzeka edingeka asazi noma sodinga yini kodwa kona siyaqhubeka siyaphambili but because you are a standby wayengcwele sinethemba lokuyihamba le ndlela singaphela amandla ngoba kukhona as a standby umuntu e-standby uvuswa naphakathi nobusuku avuswa abantu belele avuswa ngacomplaini ngoba uyazazi ukuthi ulinde ithuba angeniswa khona ulinde ithuba lokuthi angangeni ngesikhathi sisanamandla umayingane who is a standby akangeni ngesikhathi sisayiphendulela akangeni ngesikhathi sisayilwela ungena ngalesikhathi sesithi Nkosi angazi ngenze njani konke kwami kuphelile bese yafika angene esikhaleni sokungazi mayisitha zakho seyishaya izandla sithi simnqomile la izitha zakho seyicelebrate sithi kuphelile kwake kwacelebrate usathane namadimoni uJesu semethelwe bacabanga ukuthi kuphelile ngaye kanti uye majukujukwini amathumbu omhlaba ngoba bongeke kube kulunge ukuthi uJesu avuke ihluthulelo singabuyelanga buye bazalwane usathane wayilindele the crushing of his head kanti uJesu is on assignment to bring back the kingdom ukuthi awubuyisele umbuso endaweni right wafika kuye wathi hey you devil give me back those keys ngoba ngeke kulunge ukuthi sithi sibe nokhiye to torment abaphilayo nabafileyo bafanele okhiye babuyele kuye mayeke lo moya engcwele engikhuluma ngaye namhlanje lo moya engcwele ngizomi-introduce kuwe namhlanje lo moya engcwele ngizomvuselela enhlizweni yakho namhlanje ufika sekucelebrate-wa sekuthiwa ubani ozothenga ikhekhe ubani ozonandisa ngoba the assignment is accomplished babona iminyakazi imase linyakaziswa yini there is a standby
opportunity to save your life. To save your life. Uyabizwa. Uyabizwa. Awudingi ukumemeza. Kuthi sabukubi izitha. Zonke ziphambi kwakho. Vele usho